في سورة لما قبلها ما قصص الأنبياء نيل سورة نقول ناندي قد نقول سبت قصة النبي من قلنا تون قول يوسف كم تضبع مدون فإنما قبل ذكر فيها 7 قصص للأنبياء سبت سورة البلد والهالي على النبي من جد وهذه من محاسن قصص الأنبياء قصة النبي من فو سورة يوسف أبولي وأيضا يتسلى النبي هب نلا لان قرطو سنو بما وقع للأنبياء هب أفهمك النبي من ولا كن قد أكن Zakariya en bara noma kam e Yahya en Isa en mbi'a mbarti ndiwa noma wala fuko gadaka en gi Yusuf fadda noma ley bundu Ibrahima watta noma ley yite e ndelle heba nula la no fama annabi am en bandira be wala ko gada kan min azal aqaribi torra battibe damme hewtino Yusuf wal abaide woddibe damme fu alama waqa lahu min azza qaumihi al aqarib wal abaide wa hikmatu qissul an hikma qissede qissaji annabi am en ليتسلى بهم بأن الله لا بهذا سبورتو شنو ويتعلق بأخلاق صفة مابه فيكون جامعا لكمالات الأنبياء هبو هبنا قال كيف النبي من فوق وسبب نزول هذه السورة قوات والجيب أن اليهود سألت اليهود كم قال الله الأمر وقالوا حدثنا عن أمر يعقوب كان من هال يعقوب وولده في مود ابيون وسأل يوسف وهذه سورة فيها من الفوائد الشريفة إن ورود فايدة مودي والحكم المنيفة والحكمة جديدة ما لا يدخل تحت حسن كلم تتاكو ولذا قال خالد بن معدان سورة يوسف وسورة مريم تتكفى بهما أهل الجنة في الجنة يم الجنة ننجيو تراغ وسنة وتتفكه ما ننجيو تراغ وننجانا نقصوه قال أداو لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح بها شنا رفون جانا يوسف نقبرن ويلو بسم الله ينبتي بارك إن اللام دو الرحمن جمهن كوب الرحيم جمهن كيريدو ألف لام ري والله أعلم بمرادي دو كارفة جتاتي سبحان الله اللام دو يانو مانا مجدي فواتي وسوارين ومبادئ وسوارين وفواتي أسمائين نلو نبوت أو دسور تيجي ودum omtode inde Allah mana alif o joni Allah lam o nagu ladifu ra o nagu rahman nele puddode sorteji wodi omtode inde Allah tilka ko haala e gissa o dum ayaje de ayatul kitabi wa ayaji deftere qur'an al mubini bangune banginore gonga inna ni wide min anzalnahu min jipini qur'ana arabiyan jipina demgal arabe la'allakum yahmudun ya ahla makkah ya onon arabe be taqiluna kaqqilon fa woda nanu minen na miden anni qissade alayka e maada ahsana burka ngargude al qissasi qissaji fuf bima awhayna ko min bayino ilayka feede maada hazal qur'ana wa qur'ana wa in kunta faizul lati ala min al ghafilina rija'a bi anda min qabli yasa majnila anna no qissaji din ba Allah waddi qur'ana qissani be qissaji ma saba fotta e den wazkur halani ya muhammad iz qala yusuf akad annabi yusuf bi anno لأبي ونن بامم يعقوب يا أبتي يا با إنني ويد من رأيت من هويدي آدا أسرى كوكبا كود سابو إغو والسمس إنانج والقمر الليل رأيتهم حد ديدوفو ساجدين لي تجدنيك قال باب أمي يعقوب يا بنا يا بنجلم لا تقصص دا قصنا ورؤياك كود الماء نقول على إخوتك ذكر فيكيدوا لك كيدا دك كاسي دك نغا دابري ما سبيب اني كوي معنا نانغي كاونو يايما معنا ليونو كاون بامما كود سابو غو دير كاون سكرا ما ندل ada buri ندل كوي دongol ibe andi koy ne pamoy dum funa be bare fa dum wara dum nanto jonkade hasida ko nangin inna shaytana wide shaytani adu ganyo mubinom bangol lil insani ندل nangi e lewru kawon yimbe lobbube amma nangi ko debbo wodi lewru do gorko waɗine zamanu sahabojo goɗɗo hoyɗi naange e lewru kaɓi de koode pecci hakkude koode ɗe ne jiwnana naange koode ɗe ne jiwnana lewru nde o haalane koyɗol makko umar khattabi e ndelle ni wonno ɗum on maana wolde gazatul jamali aissata ali abi ɗalib kamɓen kaɓe e ley woldeji ɗin ndelle ali ka wonno lewru aissa ka won naange sahabo en kamɓe gon koode nula lano e ashabi kan nujumi waɓe ayyim ihtadaytum mo jokkuɗon fuu o jiitan goonga ay ndelle ni on to naange wari e koyɗol fuu neɗɗo lobbo dewo debbo to naange lewru wari e koyɗol fuu neɗɗo lobbo dewo gorko woodi aissa hoyɗino lebbi 4 lebbi 3 ne jippi ley suudu muɗum nde haalane baabi ko aboubacar siddiqui
wi yahama yimɓe tato ɓurɓe annaru fuu woɗde mooɓe ley suudu ma fanula laaɗo falti mooɓa ley suudu makko baabi ko boubacar illa allah haasihi ahdu aqmariki ndu won lewru ma woɗi no ndu no woɗi kam ɓuri ɓe fof fa boubacar falti mooɓa o antani hoore makko umar falti mooɓa toon o antani hoore makko a ndelle palasi kabru ne heddi toon allah anni wiyama annabi isa kam jeeyi a ndelle ɗo koyɗa hoodere fof o neɗɗo allah lobbo to koyɗuɗa lewru fof neɗɗo lobbo woɗi o gorko to koyɗa nangue fof neɗɗo lobbo dewo debbo ɗum wadde wali allah goɗɗo wi yimɓe allah pecce ngoodi minhum sumusun diya minhum budurun sana minhum nujumun huda minhum gana diilu yimɓe allah woɓɓe ko nangueji kamɓe carsata yimɓe woɓɓe o lebbi so carsama ne keƴe ko heddi woɓɓe o koode woɓɓe o fitillaji a ndel noon yimɓe allah gayi o wiyata qissama o sakiraɓema de ɓe kaaside ɓe dawri dabare bonde saabi inna cheyɗane wiide cheyɗani adu gaño mawɗo mubino ɓanguiɗo gaña lil insani wonande naɗɗanke kazalika hono allah hollirima koyɗo ngol ni yajtabika rabbuka ni wonno allah suɓorde wa yuallimuka haala noyte min tawili e paccitiri al ahadisi koyɗi way timma lamɗo timminan nima taw nema muɗum aleyka e maɗa kawon annabako wa ala ali yaquba timminan do ali yaquba ɓe fuu ɓe laato annabi en men kama a tamma ha hono allah timminini nema o ala abowayka babiraɓe moɗon min qable yeeso ibrahima annabi ibrahima wa ishaqa inna rabbaka no wiide jooma alimun o andu taguefo muɗum hakkimum ñeñuɗo e golle o nande ayaji ko taykete li sa'ilina wonande lamnotoɓe kana laateke fi yusufa e qissa annabi yusufa wa ihwati ene wadde e sakiraɓe ni isi qaalu wakkati sakiraɓe yusuf mbiyanno li yusuf wonande yusufa wa ahu e sakike muɗum bunyamin ndelle mbiyano yusuf e bunyamin a habbu kam ɓuuri yiɗede ila abina feede e bahmen minna ille ko yiɗi enen ɓe won sappo e ngoo kamɓe woɓe ɗiɗo tan de baabi en kanko yiɗi wona no usbato enen ka en jama inna abana no wiide bahmen wallahi bahmen lafi dalali mubinne woni e lallere ɓangude nayi neɗɗo suɓorto yimɓe ɗiɗo e dow yimɓe sappo e ngoo ni won ɓe ño'a baabiɓe amma no gatten dey uktulu hanani no mbaren yusufa annabi yusufa a wiɗɗa huwa arda ma paɗɗo e ɗum leydi gonni yahlu lakum waja abikum nden bammon so yiyata yusuf fuu yiya noon ononto ndele somo jiɗɗa wona yiyata ɗum fuu a yiɗan mo jiyata on jiɗata wona kunu ngalen laaɗi min mbaadi caggal majjum qawman salihina ye mbaro en yusuf paɗɗo en ɗum fa maaya ngaren lahden qawman salihina ay ɗum natiiɗi qala qailun minhum la taqra yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu mana gadan yartaci wa yal'ab وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لاته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الساغرين
قال قائل منهم مانا موني وبيب لا تقتلوا يوسف o yahuda taw mbare yusufa amma no gatton so gaɗan waɗu paɗɗo on ɗo fi gaya batil jubbe to ɓuuri fu luggude ɓunnu wannu daron ɓunnu wannu paɗɗo on amma taw mbare on joom yurmede on oye saabu so on paɗɗi o ley ɓundu kam fo yahama baado yoga a sayanete wonɓe jahangal yalta guiɗo gara kocca o ley to dilleta en ittay yonki in kuntum soni on laade ko faali noon golloɓe fo nelle jaaɗen ley ladde paɗɗo ene toon ley ɓundu kaalum mbiya jonka ɓe dawriji fa ɓe poti jonka jomɓe jahata faɓe kilo baadiɓe on hiisa maɓɓe kaalu mbiya abana ya ba amin malaka ɗum e woodanima laata mannade a hoolata komin ala yusuf e annabi yusuf wa inna no wiide minen la naasi hunale wallahi miɗen laaɓani puɗɗi warde kuneeje wallahi miɗen laaɓani arsilu hokku o mana o yahde amen gadan jaham kanko ley ladde o dura baali e kulle yarta o dula o yala abo fijita e sukaɓe amma sukkecco tan no sorka ley mawɓe tan accu ni o yahata e sukaɓe kanko de heɓo laato suka wa inna no wiide minen laha wallahi min ndenan ayi kuno kadi la hafisuna wallahi min ndenan ɗo kala babo inni no wiide la yahzunu ni ko sunata kam min ka dey an tasbahu jahdude makko ladde toon an tashabu bihi jahdude makko ladde toon ceedoɗe makko wa khafa an yakulahu zib mbiɗa hulata o garto mbiya o fowru ñaami o ma suunu ñaami amma zibu winda suunu won zibu ka amma yimfo poti dow ɗum fowru ma mbohu wa antum onon gafilun on solniɓe anne e majjum mana jeebo ɗon cuɓel pawa ley ladde feyde joni goɗɗum wara ñaama ɗum min ka ɗum kulanmi qaalu mila in akalahu zibu soni goɗɗum ñaami o suunu ñaami o jon wonahnu usbatan womin yimɓe sappo e ngoo wa inna isan la khasi wallahi minen kam min mursinoke naye miñiragel pama yaade mawɗa waɗoɓe sappo e ngoode he ñaamo e toon ndel ɗum min kantat ndelle minen ka contakimi o jaɓi o hokki ɓeen falamma zahabu bihi nde ɓe jahduno e yusufu wa ajma'u ɓe dawridi fi maɓɓe an yaji o luno ɓe gatta o fi gayabatil jubbi to ɓuri luggude e ɓundu wa awhayna min mbahin jogat ɓe gatto e li ɓundu toon iɓe kooƴa kaaƴe iɓe paɗɗa allah bawa taqaddama annahu kana bayna zihabihim bihi wa ijtima'ihim bi abihi 40 sana ila 80 sana mana fillama annahum lamma barazu bi ila sahara nde jaltinno fam jahara ley ladde ahazu yusi ɓe naati ɓe torra ɓe kaala haalaji bonɗi o yaldi buna e piya o yahde hatta kaado faaɓe kese warde dow balago fa sara si o laati imo wulla o yestatiso imo wiya guiɗo allah walla fa qala yahuda wiyo ama ahadtumuni ala allah taktulu ndelle o mbiyani e mbarta suka o wona illa wuuro ponɗen ɗo e mbarta ode on tappa o yahna ataw bihi ilal birri mi waɗa wiyani e jahata dow ɓundu paɗɗo en o fa adlu ɓe jiwlini o fiya ley ɓunnu fata allah ko bi safirde o nangi tonnu ɓunnu wa nasa aussi a ɓurti kaddude makko e ɓurti kaddude heeɓa li laɗɗi huwo bi dami heɓa ɓe mujja ƴiiƴam fewde jam ɗen e makko o yahatalo bi ala heɓa kiila baabi wa qala ya ihwata ruddu alayya kamis kuli allah kokkite kam kaddugal ame ɓorno waari bihi heɓa suhloro ɓannu am qalu lahu ud'u ahada asa kawkaban yahu noddoy koode sappo e gooɗe wa samsu wal qamar nodda nange e lewru yalbisu ngara kokke kolte wa yunusu woɗi ngara jewtine wa fil qissa on inna ibrahima alayhi salam hina ulqiya finnande faɗɗano ley yiite durrida an siyabi kam ɓorta kaddulem fa atahu jibrilu alayhi salam bi qamise wadni ɗum compule min hariri jannati wa albasahu iya ɓorni ɗum fa dafa ibrahima ila ishaqa nde ibrahima mawnuno ma nayuno hokki ɗum ishaqa wa dafahu ishaqa ila yaquba kamɗo sowi hokki ɗum wa jaalowo fi kasabatin min fidda ɓe gatti ɗum ley loosol carti konngol luuro hono parsal ni wa jaalowo fi ulqi yusufa nde dillan nden o haɓɓiɗi ɓe daande on fa albasul maliku iyahu hina alqa fi nde o faɗɗano toon nden malika wari waddi ɗum ɓorni o ley toon wa ada ala huul jubbu ɓunnun laatini o annoro ɗum laati hono no ampoule ni wa sayati anna al qamisu allazi arsalahu ma al basiru min amri jibril ndelle hollo an kangal o seydinoyno ni wonno ɓe gaɗi ɓe naati e paɗɗa o kaaƴi o nodda faa ɓe nooto haɓɓon ɓe jurmo to o e heɓa paama to o woni ɓe paɗɗa hayre ɓe nodda o kadi fa o nooto ɓe ndaara hayre mawde ɓe paɗɗa o aradu radhahu ɓe mumen e pusira hayre nden e hoore makko ɗe yahuda on kam wonna haɗa ɓe doole ɓeeto ko ciinu mbayrita e muudi yonki wa awhayna min mbayini ileyhi e annabi yusuf ley ɓundu toon
لا تنبئونهم نا حالتا نوي بأمر في ما بأو هذا كو غادي ما دوم حالتا نون انكا مولا ندي نودا awade tunula awate annabi am alamu ta awadan jawdi a burambe malaika kan wari halni dum fu jibril wa hum la yasduru nyande kalta no tabe ndembe anda khabare on wa jaa'u abahum ponni to babi isa an haddi ma fu bi cufiti ibe pofa ibe balini be bi kambe yabkuna ibe mboya qalu ya abana ya ba amin inna zahabna minka min jayi nastabiqu miden dadu nura miden gada holle miden dadu nura wa tarakna yusuf min joppi yusuf inda mata ina do padi amin e leriji amin gineji amin don fa akalahu zib de fawri yetti nyami ma suuni yetti nyami wama anta bi mu'minin lana min miden anni anka jabata ko min bi walaw kunna sadiqina fayso min kali gonga anka jabata wa jaa'u be gardo be kamise e leri yusufu bidamin jijam kasibin fewre jam mana be kirsi mbaalu mabbe be mbujji jijam dambe gaddi be kollio be biya yina suunu kam nyami annabi yago waddum daari fa wodi wallahi Allah fowru na wayi ko hayni nyama biyam de ni on nyine fu sekay leri o fedeede sekay leri o jijam dam ka dowdo tan wonno wuja wallahi fowru na wayi ko tiidi fa wi'ama e ladde noddo pobbi din fu ngari kawriti wi'a yalto fowru nyamno bi ko non woni fowru woni wi ni wonno na mooli Allah e nyaande biɓe annabi amen kamɓe ka ñaamaani kam kana anndi sakko ɓe ngaddi ƴiiƴam fewre jam iɓe mboya yabbune mo qaalu ya abana inna zahabna no wiide minen min jeeyi nasda miɗen daɗno ndura wa tarakna yusuf min joppi yusuf inda mata ena reena guineji amin ɗin fa akalahu zibu ni suuni yetti ñaami o wama anta bi muminin lana miɗen anni a gonɗintamin walaw kunna sadiqina fay somin kaali goonga wa jaa ɓe ngardo e ala kamisin e ɓe leri makko bidamini ƴiƴam kasi min fewre jam kam feɗeno wala ñiinde wala nde baaba o yino nden qaala wi bal sawwalat lakum anfusukum amran yonkiije moɗon ni jamminani on dabare bonde gaɗɗon ɗum hasini o kasiti o ni gaɗɗon dabare moɗon amma min ka min muñan fa sabrum jamilum muñal ngarɗugal min ka gaɗanmi ndele wakkili finanuujam fo Allah wallahu almusta'anu Allah kam paftinortoɗe ko wandi ɓiyaɗam fo holla Allah ala ma tasifun ko cifotoɗon ɗum e fi yusuf sayyara to wonɓe jahangal ngari jaata ngari faltotoɓe fa arsaluɓe nuli warde hom ƴoogo maɓɓe yeytu ɓundu toon wa adla dalwa hu jiwlini fate muɗum mana lokkure muɗum nde o nangi lokkure nden wiya guiɗa Allah walla o qala ƴoogo o wi ya busra ya sey a wawa suka gorko on ga haha gulamum ɗum o suka gorko wa sarruhu jago ñande fof ɓe jahan ɓe daaro wa sarruhu ɓe ngari ɓe cuuɗi o ɓe conno bida atan coggu mewimo manani wallahu lamno alimu no andu bima yamunu koɓe gollata wa saraw ɓe conno ɓe samanen e coggu baksin naqqi siiɗo manam conno buuɗi seeɗa kal darayima nderema o seeɗa maɗuda to limta ko wiyama nogaye ɗiɗi wa kanu ɓe laatake mina zahidina fi mbawi kaari a makko mo minɗa waran ka fasi keɓɗa ceeɗa seeɗa na heeƴa ndelle goɗɗo waɗi sodio وɓe ngari ɓe mbi maccuɗo maɓɓe kam dogguno naatile gunɗo ɓe conni wa qala allazi istarahu min misra coɗɗo misra o wi kawne guiɗo firul asis on wiya li imrati wonan dekum zaliha acrimi teddin masawa o joɗoɗo makko asa yahma an yanfawna so gorko o nafa e ndima e abada aw nattakisa waldama gaɗene ɓiɗɗo wa kadalika hono ni min kinno nande ɓunnu mana min kinno le ɓunnu ɗo makkanna min kuɓɓinnini yusufa larde e leydi misra ni ولنعلمه كما من أننا ومن تاويل فكتير الأحاديث كويدي والله لا غالب وجالد على أمر في مودم ولكن أكثر الناس أمك هيب لا يعلمون عنده ولما بلغ أشده لأن بيوسف يتنا جوكو الله كنتو بشابان تاتي آتيناه حكما من كوكي عند الكيت وعلما عن الدين من قدر عن بيامه وكذلك هنا من برجل يوسف نيني نجزيني من برجل الموسنين مجنو بقولي التي دب أن هو مو يوسف في بيته ون سودم زليخا أون راودته كان فيلي هور مودم وغلقت الأبواب نودا ناتا سودم سودم نوكا سوكا ناتا ونو نوندو سوكا فاوري تشودي جيتي وقالت وي هيت لك ميا إنني كم سجلنا كما يونكا أنتن هدي وقالوا ما أعز الله من مولي الله نمي ودا قول بوندو إنه نويد جم بعده ربي وسيد أحسن مسا ويتدني كم وودي كم هو بيكو إنه نويد في ورد الظالمون توني لا يفلحون بلا تاكوي للي من مولي الله جم بعده فتروا منك ما
seydu mi laat watta golle bonɗo wala kad hake hammad bihi debbo o himmiri o wonda e muɗum wa hamma bi ha o himmiri bi iba e ha e salade ko on wi noon ɗum mannirte debbo on kam muuyo o wonda e muɗum kanko ɗo himmiri e salade ko on wi allah yi wa lawla an ra'a burhana rabbihi sonni wonano ko yino daliliji sabude ni won o haɓɓan duwol makko imo fori fa waɗi kaɓɓanɗe 10 imo haɓa e duwol imo haɓa fa waɗi kaɓɓanɗe 10 ɗum wadde wiya ɓiɓɓe 10 o rimi ñande nden ɓi goto on ka haddi maɓɓe fu ɓiɓɓe worɓe 1 ɗiɗi ɓe rimata sana kanko ay kanko ɗo ñande nden ɓi goto on teta sona baabi ko wonno ne gattono 10 e mala jibril wallahi soni a yettake debbo o joni foof min tosite e diwan ambiyaji ɗum won ko mana ɗum o yiyata kanko o yiyata ko debbo o yiyata ko yiyata yaquba daraba sadro kam fi ɓerde makko fa harajat sawde muyalla makko foddilli min anamile fa wurti e teppere makko fa wurti e kolle makko ardana an asbuhi fi riwaya anne nuude ya yusufu ata waga ha innama mislite kam malam ta waga no gaɗa soni a yettaki debbo o fo mislu ɗayri fi jawi samay hono fo no wonon fiira fa hakkude kamɓe layuɗaɓe goto fo hewtata ɗum sakko wara ɗum wa innama mislu isa waqata no gaɗa so a yettake debbo o fo mislu ɗayri isa waqa alal ardi so fo no boɓɓake leydi bipelen keli la yastadi an yadfa an nafsi shey an wa misluka malam to waqa a sawru nel ni wonno maleyka jibril udde e makko baabi ko udde e makko ɗum wadde deyi ɗum o yi kazalika ni allah holliri o daliliji li nasri famin pirita a suwa yidde jambade anne maka mana min tosi jambe e makko wal fasa e golle bonɗo innahu no wiide yusufu min ibadina ne jeeya e maccuɓe amin al mukhlisina laɓɓiɓe dina muɓɓen fasta bakal baaba ɓe artude e damol kanko e debbo on qaddat kamiso min duburin sa e makko sekuri gaɗa gaɗa wa alfa yaaɓe tawi seyida ha goro debbo on ladal baabi e dammugal kala debbo on haari wi ma jasaw ɗum won jobdi man arada ɓe alika suu an gorko mbiɗo teka tetan deka nayi gaɗanta ɗum hay debbo on kam ƴami kam jaabi illa an yusƴana wala ko handi say kasede debbo on kam ƴami kam jaabi kam yeehi waɗoye bone kam arditi kam ƴami kam jaabi o wi gori ko on ɗum on jobdi on mbiɗo tetan deka illa an yusƴana sana hanani kase aw azabin ali ma jukongo nango qala yusuf wi hiya debbo o rawadatni kanko fili kam an nafsi e hoore am wa saydu saydum min aliha min kam miɗo woɗi seede hen ɗum kadi keccel dimgel ñalaɗe ɗen no won dow leeso toon ɗi bappaño debbo on annahu kana fil mahdi fa qala cukalngel wi in kana kamisu ɓudde min gubulin ndele ndaare leriɗi gorko on so leri on secreke yeeso foof gorko on kam fili debbo on no sali sadakat nden ka debbo on kam haali gonga homina kaali gorko on kam feewi wa in kana kamisu ɓudde min duburin soni sayigon secret gaɗa gaɗa gorko on wonna dogga debbo on fooɗa ɗum nde sayigon sekuli gaɗa gaɗa fa kasabat debbo on kam feewi o huwa gorko o mina sadiqi kam haali gonga falamma ra'ani goli on yiino kamisu leri yusufu ɓudda secreke min duburin fata gaɗa gaɗa kala gorko on wi innahu niɗo konngol ma ngol an debbo o fama jasa o man arada konngol ngol mbiɗa ngol ka min kaydi kunna woɗum palaŋaji rewɓe manam dabareji rewɓe tan inna kayda kunna wi dabareji rewɓe asimum na mawne ɓuuri fay seyɗani summa qala wi an ka ya yusufu ardi an haha naatu haajima min andi ɗum wona golle ma duuɓi 50 gaɗɗa ɗo mi yiira ema baasi amma ta haalam fay goto sakko bonanda on yaaya wastahfiri an debbo o andu roka allah yaafe li zambika e fewrema e zunubama inna kadi wiide an kunte a laateke min al kaaɗina an paayi woofi a waɗi ko ɗayitu onanmi wa qala nisbatun rewɓe mbi'i fil madinati ɓurɗo rewɓe kanankoɓe en nani wiya to rawide en nani imo filo to fata ha maccuɗo makko an natti e hoorema kadi sahaba hubba wallahi jiɗale maccuɗo o naati hakkille makko so wona ɗum o mawɗo bummujo woɗi o maccuɗo makko to filo ɗum inna no wiide enen ka annalare ha eɗen jiya o fi dalali mune e lallere mubine ɓangude filade maccuɗo muɗum filteɓe o kewu falamma sami'at be makri hinna e debbo o nanno iɓe ayba iɓe ñoa ɗum ñoore maɓɓe o noddi ɓe fuu o waɗi neema o waɗi ɓe ko wiyete invité o waɗi walima arsalat ilayhino nulana rewɓe fuu gaɗa ɓurmo ko ñaama wardat lahunna o soɓaniɓe muttaki an ko ñamrete ko yimɓe ñamata laaɓe mana ko husetede no ñaame hono mangoroje en e denen e ko nandi e muɗum on kam utruji ɗum wiyete heɓino fayi balɗe wa aata ɗo waddani debbo goto kulla wade goto maɓɓe min ma sikkinan laaɓi faaɓe fuu ɓe naati ɓe kuusa eɓe ñaama wa qala to noddi yusuf ukruji alayhinna yusuf yaha hooƴo goɗɗum waddana
kanko ɗo muyan tan heɓa holla ɓe yusufa o noddi yusufa yehi hoƴo goɗɗum waddi falamma ra'aynahu nde ɓe jiino yusufu akbarnahu ɓe mawnini ngari yusufu wa qaɗɗara ɓe naati ɓe kuusa ayde hunno juuɗe maɓɓe laaɓe ɗen wa qulna hasarillahi mbi mangu e sena e wodani allah ma hasa jako o ka wana fayi majjuɗo o wana fayi ɓi adama basara o ka wana neɗɗo woɗi ni in hasa wala ko o ka laati illa malaka on sana maleyka kadi mum tedduɗo neɗɗo yiɗi neɗɗo fa wi maleyka kada anndi saabu tawi annahu uɗira saɗal husni nula allah no kam hokkita ngari fou amma yusuf kam hokka feccere ngari amma nula allah ɗo ngari muɗum annoraji suttiral husnu bil husni fa a jabli jamali lawol jamalu wiqawu nula allah ɗo kam woɗi ngari allah hooƴi ngari loowi lehi ngari loowi lehi ngari fa ngariji ɗin annaka no poti ɗum waɗi a wawa darde o sakko gaɗa goɗɗo ɗin kanko haybato watta ɗon ole ngari tan funtina fa laaɓi inan no woɗi ngari jiiɗo ɗum funa yiɗi ɗum saabu kanko fuɗɗi mullo no foti wodde ngari jonka illa ñande nden to wurtori fu ɗo kawrel makko ɗum wadde waɗi mullol o melli kanko fuɗɗani yimɓe mullade mana mellade o nafirata dey na ɗuyta ngari joom ngari na ɗuyta taññare taññiɗo na ndelde ma na suhrade lobbo on ka ɗuyta ngari muɗum heɓa guite e kunduɗe ma goɗɗum taññi ɗon ɗuy taññare muɗum suhrade mawon laati hay nelle ni wonno haala no yomni toriɗe qalata imratul asis o wi nde yinoɓe kuusi juuɗe maɓɓe fa ƴiƴam no jooro fa woɓɓe maɓɓe maayi hay zalikunna o moɗon allazi lumtunnani fihi mo ñingɗon kam kadde jiɗmi ɗum duuɓi capantati min gadde e mum gadduɓe makko min ko on nana e semtede am sana ñande wotere min fili o sali onon hannen tan jiiɗon ɗo de kuusuɗon haddi ɓallimo fof kantuɗon walla qad rawattu an nafsi wallahi min pay fili o hannen komi ñawira fastasama o sali ko mbimi amma jonka mi dooneke wa illam yafal wallahi so jaɓay ko mbimi ma amuru ko jamiranmi ɗum la yusja nanna na o nanne kaso wala yakuna na o laato mina sakhirina kanko on koyɗo قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني آسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي سجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي سجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسرب فتأكل الطير من رأسه قل الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حقه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
debbo on si ma o jaɓi ko wi ma o naati